Sanibona. Nonke eMzansi ngibingelela wonke ama-province. NgiSolomon lona uhlophe lona ukuthupsama. Ngizothi indoda yamadoda, indoda ephilisayo, indoda enza izinto zabantu zilunge. Yebafethu. Hey, umuntu unemvuma sekangekho emhlabeni sekafile. Yebo ndoda. Yazi kunabantu ebengingacabanga ukuthi bangalashwa la kahlophe. Bangaphila la into zabo zingenzeka kuhle zilunge khona la kwagqilaza umthakathi kahlophe. Yebafethu. Ngifuna ukukhuluma nezangoma omakhosi namachwele nababhizinisisayo kodwa omakhosi yebo makhosi awuthathe lento ngiyasho wena makhosi wena thatha lento umenzi wezinto indoda epink abona ukuthi uvalekile akusebenzeki akunjani thatha lento uzobona kuzongena okhanga ucabanga ukuthi nawe ubungabasiza esilongo sazi isitori sakho wena ungumakhosi thatha lento le ungikhelele ku-teaspoon la bese ungitholela inkukhu qhude libovu ungihambe longezele emfuleni so dinga igazi lapha sesidinga lenyongo yale nkukhu ufuna iqhude lele linolaka elinamandla iqhude lenkukhu ebovu bese ngithathela lo mthawuthela lapha bese ngisebenzisela ama coins enza 20 rand amhlophe ama coins bese uyafika lemfuleni ngigezela ngalento le usho uthi konke into zami zimile umsebenzi wami umile akusebenzeki lapha siyabheja mkhulu la kuthiwa ke into uboqala uyibone kumnikazi wayo mina ke bayangazi ukuthi ngigqilaza kanjani ke juba ngila emampondweni elisikisika thatha nangu umenzi wezinto mathinta yaguqula la impilo yashintsha la right omunye uzothi mina ngiyabhizinisa angiyona inyanga ngiyona makhosi nebusiness vamise ukugeza ngalento le ama coins wakho lama coins lana awuqeda ukugeza ngalento le yaze yayophela funa lama coins lana uhambe uyongiphela yebafethu yesigangile hayi yazi into engiphuzayo khokule siyazi ke thina kasiphethe umsebenzi wethongo ukuthi indaba siyiphuza kodwa ngifuna lama coins la ubese uhamba uyopha umuntu longumhlolokazi noma ungiphele wala wabhula ubhuti labo bahlala emadolobheni thini nabiza amaphara ayithenga into edliwayo uphise nje nanoma ngimani yabo angeke ngisho noma ungayithatha lento lena uyochiza ngayo noma uyokorobha ngayo la ubusinessela khona this is very powerful mangabe sewufuna ukukhuphula izinga ngamandla kakhulu lento le ungayithatha uphalaze ngayo emanzini lahambayo yabo siphalaza nini mkhulu emanzini lahamba uze lo muthi lo esiwaphalaze angeke ngiyaguquka yebafethu sesigodlweni 072 744 7804 or 072 957 5684 Don't ever Solomon.